Thessalonica khatna bungli chang som le chang sagi chun Rapture 2 Christian te elo Christa ta sa a meeting te la to da di thu a kisejin a hi icha kona hi pha chom khariga pathin thu a ki holim hom du ka de jin ai ichi hi ho le se yong kana sei kha lam bai a ten adi din tulai din munive na a hi le ei hon pau thu chang I man jiu chu le wa noile se thil dan hi akino gam dai ti khun I sei ji bin ai ai wan pathin thu ve na le thil hi akino khat cha om pun thil ki gong bang bang ha thil hi hungso hungbusing hungbui hlungzo a hi ti cho ki moi ne pathin chu mi him e ho ta sa mi him bang a hi pun phat om lo phana ama akino na ding thil I ma cha jong om pun ai man thil zo se gun tu sa ai ta nei Bible chun Old Testament tu sun luya gon chun Christa hum ki ding a hi ti cho ki sei jeng ne Christa hung hi ni ve a hen akhat ve chan na chu le naw sen a hongin ani ve na a hung teng le vai hom ding a hung ding a hi ida tun la pha na he chi ani ve chan na langa a hung ding pa khat rapture gati ho bung mi theng te la tu wa om ding thu pu chom khat ki ho liu di ki ho lim hom diu ka de jin e hi chi rapture la tu wa Christa ta sa ho bung mi theng te la tu wa ding a hi ti hi polin ha sejin a sejin thulun tha hin tam ta ve ana sejin he evena hi le luklang ve hitin jong le Matthew bung som ni le lilanga kun alo wa thu phun lang ve le hen paka Yesu Christa ani ve chan a hung kit ding a hi jong le ahung ding anai lang teng le phat phalo hung hlung ding a hi dia phat phalo hung hlun teng le EBP thil so ding ham tam ta ki ji in so na chun Christian den anasim tho bin tunin wang sim tho yang ai ta pu imit ta bin imuta bin ai phat phalo hung hlung ding Timothy lam chi vet ki na hala polin aloi pa alo thagawa achapa Timothy ko ma le kha an ji na chun ninung lang tel phat phalo hung hlung ding a hi phat phalo hung hlung ding a hi atila a chu mi hi achang changa ki ngai lu sum angai lu deu chong le ama ki ngai lu ding a hi nei pap kilo se ki ti phat hi hung hlung ding a hi ti evena a hi le tu hin Christian tel en jong a hung hlung gam ta na he chang ki ngai lu na pathin ngai lu na om talo insa en lang ki ngai lu na om lo Christian ki ngai lu na om talo chang ki ngai lu na om ta na he nei kilo ser ki ti yong hi mi hin aphabep seo hi chi ka ne kham hi ka nei kham hi hi chi ke ding na phobep se ti talo wa lob je na inne dinga wal set jong iti a chu e ki chana Christian hoi din ki mangam tan he kolle wai pathin ta san lo ho to ichon dan khan dan ki bangam dan Christian pum bi benale achuti gam tan phat phalo hung thung gam tan ni luklang jevet ki na hele nat se hi se hung lang ding a hi chongle gal thu thang tam ta hung ding a hi akiti ki ni hi hi cho jevet na la tunin izata ben he tulai ta hi se lam chu hi le coronavirus elo COVID-19 iti bin 2019 December langa kona chu ahungin ba noile set hi ahin lo dim ta ne mi alak athi in man be bangin mi hem tu tuilo in along mang jung jengin hi tu ge jin jong phat phalo hong hlung ta ne nat phalo ilaun wai hom ta ne gale to langvet kinala tu ta thu ki za jing che hi le Russia le Ukraine amani hi gala akisa lai ta ahin hi Bible ki sei so hil tan Bible gamin a sei lo wangin kahong ding anai teng le phat phalo gal thu thang hi se alo wa le ta chu chang ki ngai lu na sum ngai lu na ki pap set ki ti ho kilo se ki ti ho hung hlung ding hi ti tunin imit tan imu ta ben hi cho imu lai ta wa sim do lai ta wa chu ai le Christian te hin I pilung iput deu hitam hitabang phat phalo hi in sung ho bung sung le ichang tum chung wen ahong hlung tan Christian te hin I pilung iput deu hitam ti tu la pha na rapture thua ko na iki ho ling khom deu ka te jin he ai le padike cha phat sim dan hi thi muwa phat hi event wa hi le
pathin tu sei ho chu aban agol ahung sungam ahung gui sungam tan he nikhale pakaya su krista hongin tin wana kona sumkon honging tin ata sante zo si chula atwa omding a hi chizong chu ninnung langa thil so ding ki sei na he ala hi tabang phar hoi ong sun teng alo wala ahung nai teng le phat phalo tu a I idin munu hi ilungmon pi huinam lungmon na nei huinam christian khat krista ta san mi khat kahi na aju pathen tu sei ho ong goi lunga phat phalo ong sun teng jong le christian di ta san di ta chu kahi a le kata san chun tu ne ei lungmon sa ding hi zena chun pathen tu sei ho bible sei ho gaul sei ho agoi lungam tan je chu nang le ke christian ta san khat hi na wa hi lungmon na ine yu hinam ilungu mong hinam ti pa chu tu la phana I sei go no ya he rapture ki ti ting le bible hin athu cheng hi akimu po na hi e hon I sei jivin adi ta chu hi le la to alo wa hlen do ni khu pakaya su kristan ama ta na phulo hi chi a ho bung mi thing a ko do mi thing te chon se na ko na asat do te ama ho hi krista ta sa ki ti aya hen hi chi krista ta sa ho bung mi thing te chu ni khat le ama hen ahung pui to ding hi bible a ki mu na chu le zo chun kain sei ta in Thessalonica khat na bung li chang som le sagi chun phatike chana ki ji ni izong le chi masanga iga vet no mo chi le John bung som le li chang khana ko na chang thum chan dong chun ki mu in he John bung som le li chang khana ko na chang thum chan chun it's in English let not your heart be troubled nalungu gim sa hevin atini nalungu gim sa hevin pathen ta sanun jong le ke nei ta sanun John bung som le li hi pakaya su Christian ichi thu ha sa ti daham gen the cross a ahin thu masang je ma aman sermon api azo na pen ta chai ta ne John bung som le bung li a sermon pakaya su Christa thuhil hi cross a gen the athu masanga sermon ase anu kha pen ta cho ai ta ne izena jo tu ne rong minu mi pa khat chun ain khu abe ding ju ke het ten lang le acha te ko khom hen lang le I pi thusim itabangin atil khodem lungbon na thu sei di ai pathin ta sanun pathina ki ngamun ati ding hi chi ahil ding ka ta sane hitabang mangja pakaya su kristan dong athi ding nai pha na chun sei ji ho ko ma nalungu khamsa hevin nalungim hi ben pathina ta san kiya ta sanun ke yong nei ta sanun kapana chen na in tam ta au me hi hen lang le ka sei pi diu na hi tai ke cheng ga tin dang ho dinga mun ga sem ding a hi cheng le hechi mun chu nang ho ding a hi ka hung ki na nang ho ka hung pui diu na hi teng ta la hoi la ya ko umam hechi muna chu ton so gya yum diu a hi je pakaya su kristan a sei zui ho lungmon na dinga anatil kho chu ya he hechi parke chan velan aman a sei na a he kapa na chen na in tam ta umin a hi tulan vele hen in mun lo muna boy atam zo hi tawin he christian deo iti ki kisa hen lang le in cho hoi thei pen dem anom thei pen dem in sa bo hi lungim pi win chong le hoi lai mun hi in kisa leng ka in chu anom thei dem hoi thei dem te in sa ke ti in chen lo chen ke ti mi min tu lai de hai angai lut pen la kho sa pen ai tan ai wan atam jon thagawa I chen na diu mun le in hui igel phaji po win ye jum pakaya su krista achi do achi ding kon gen the thu ding kon chun nang ho ding mun si ma kan ka chi ding kan chi ma sa ding ka sem zo teng la ka hung pui ki ding a hi he chi a hung pui ding ho chi e ho e hi bin hi e hung pui diu ni kho khu e ho ding a la to ni kho rapture ni kho ikinep mau zo se bulin ni kho ja hai pathin thangwa no man ye na jo pakaya su krista hung kit ding kiti ailo le tu a gal le tol ailo wale nat hisse gen theina phat phalo hung thlung ho igel do teng le mi na chun imit hiu do inte ika dewi hi jong le christian ten pathin thil gol le pathin tu se gaw tu a goi hlung tai di chu imu teng le ilung mon diu dol tai ai
e chu ni khat le pakaya su Krista he e ho dinga mun sima ache ji nin asem na mun zo zo ting le hung kina e hung pui diu a he di jon bung som le li chang khana ko na chang thum tan ki che te na ki moi na he abana chu ve ki le hen koren khat na bung som le nga chang som nga a ko na som nga le ge chan chun polin pakaya su Krista ahung kit ding rapture ahunga amithing te ahung la to diu thu asejin nei hilea man asena chun abon chan kisim hi jong le ahang pia asena chun Krista he ni khat le hung ding hi teng le ahung te le mit phet ka lo wa te sama o mit phet ka lo ti khu second khat sa nga yang choma hen hi chika ala cha ko thil zo se pathinin rapture la to ni athil na gon zo se chu ki chai ding hai ta ki go na man phat lo ding ya he Polin asena chu velen hi chin ni kho a pakaya Yesu Krista wana kona ahung teng le hi chi thina kiti hi kiwal hlum ding a hetai ti so thina gal zo kiti chu wa noile si na ho hi asang aza aumin pathin no asang aza aumin he ai wanga thina gal zo pathin kiti chu koi macha om pon pakaya Yesu Krista ba ho ya izena chu Christian ten thina iki chanwa hi le ita san na ha vel vela iki khol mi mi na chu iki cha deu hi jong le he deu kha chu thina gal zo mi hing chu hi ve ti pa ho ki he deu ya he Hindu aumin Muslim aumin hoza chom chom Jainism Buddhism aumin he cho zo se aphut do jang aumin he aput do ho pathin kai te hoyong athigam ta veni koi ma cha veli na thokin oi ai wan pakaya Yesu Krista so aveli na thoki ni ne pathin dang to pakaya Yesu Krista akhi na chu hilai ta chu ya yena chu Christianity kiti hi ho religion a hi poi ta san he ya yena chu ita san chun tu ni a phat phalo ilen light awai ei lungmon sa nam Lungmon sa lo wai le pathin ta san lo ho dang ho bang khu hi ja he jena jo pathin tu tep agoi lung gam tai Christian te adinga ni kho lo pi na ni kho anai tai kiti cho na ena chu ilungmon anga je nei Etia rapture ni apakaya Yesu Christus ahong ting le thina chu kiwal hlum ding ai ta ai ta thine ni chungwa wai hop lo ding ai ta Hebrew lam chu ve ki lew hen mizo se adinga khatwei thi kiti hi gon tup sa a hi kiti pathin thil gon sa he kiti ai wanga ho dang ho che vele hen a hin kho kinep naw chu khu a ki cha ya he tan thina ki cha ai wan Christian de kinep no chu thina gal la nga na la ya he je na chu Eho ita san che wala ilung mon che du pathin thilgon buhling ho ngui lung ho iha mu che wala ilung mon che du ikipa che du dol ta ya he yena chu eho hi thina gal zo sa ihi ve Krista chu thina a ko na hu a ko na chu tho do a he tan ama zo se chu a tho sa ta ne yena thina gal zo hi ve he chu iti tengle ata ta chu in gel do owa ito diu ham iti ala rapture ni khoting le hungoi lung ding ya he yena jo rapture chi ho adinga kinep na len pen ta hai ta o chi na nabin nammi de na jang chu hoya o bitam hung kiti ding ya tun vele han thi na chang ho alo wa le gen the ha sa na chang ho koi ma cha anom sa am por ai in sung mi ten dong mit in sung mi te mi thiong along i kap che bin hi thi na hin mi de na ane je nai ana ina he ai wanga Christian te adinga chu gal zo sa hi vitai che thina chun ei tha lo diu ai tai tina ya ne ita sa chu ni khat le ki vui zong le Krista ho tu tho do ki tho ding ya he chi ni kholo pe chu rapture ya he zong le pol ni pi sa ya mit phet ka lo hi ding a he ti ale ba lang zo ve ki len Thessalonica khat na bung li chang som le li a ko na som le gi lang chan je ve le hen polin angai lu Thessalonica mi te nga hoi ta rapture thu a season ne ama hila ase na som le gu ma chun pakai chu ama ta wana kon
osang ta to hungding a hi atis osang ta jongle hechi vantil pi pui archangel vantila len pen ti dham achung nung pen ogin ju to hungding a hi jongle pathin sum kon kiti ya thì cái chan cái là chúng zat thu mê này ô sang ta to hung ding van til ogin khat yong hung ding zong le pathin sum kon cái tia hi che ho thum ju to pakaya su krista jwana kona hung dio jai hi teng jule pitidam til athi ho krista a thi ho atis krista ta sana thi ho chu tho diu a hi krista ta san lo wa thi ho wang chu tho lo diu ai tai Ping tha lawa Krista a hin na nei lawa thi ho chu tholo du hi tai Krista hung zong le wang sit o me ti du ham ole I pi ti du ham mi che yena chu nu le pan dong tu ya he la pha cha he cha te nau te pathin thu I hil thei pha no na hil thei pha no Izena chu pathin thu hil le Krista ahung teng chule he chi achima sa ho Krista thio chu hung tho do de hi chu teng le e ho a hing na lai cheng chu I vo vu hung ki khel le ati chu chesol koren lang chu vele I vo vu hung ki khel ding a hi teng ta chule athia hung tho do ho chu to a hing na la ya a vo ki khel ho Krista ta san ho chu a vo ki khel ding teng jule athi hung tho do ho le a hing a vo ki khel ho thana la to wa ding a hi teng jule pi tiam thana la to wa ding hi chi mei lom la a cho pakaya su Krista to kimuto dinga la to wa ding a hi wan tham zo la teng jule ton so na Krista to thana ding hi tai this is rapture polin hoi ta aji hi ai ale lai hin til tam ta sei ding au me nei Prike jan vele hen ineu wa konin alowala Christian ta san ineu wa konin rapture kiti hi izajing ji win hi ai izajing ji win hi kenong so na kanaza adila chun ki chat na en kanejin hi iti le hung hi ding ham rapture hung hi ting le bible chun al pathin se thimon na se ji win imut pe jong himai the hi in anne pe jong lokun pe jong himai the ya he iti phat hi ding e ke poi nupa niyong chu khat chu ta san ya khat chu ta san lo a hi le khat kila ding khat kida sa ding a hi hitabang pha chu hung hlung ding a hi heju ki chat nei na umji ni lungge le hen hi jong na parike cha bible simala krista ta san te adinga chu rapture ki chat na ding ai pon kinep na bulhin ni kho ja he rapture ting le krista chu wan lai zo la meilom la hung ding a hi ting le ogin sang ta ti chi bola ogin to hung ding ham le heji pathin o hi ding ja he pathin o hi tu ni ha koi macha aja kha im po bi ne ai wai malaya thim gao ho le malai mi ten pathin o ja kho ho ja ve o te heji ni khat hi Israel cha te hin mosi ko ma chu nang o chu ka za num ta pu we pathinin nang ma thu na pe a nangin ki ho thu nei pe hui indirect Zang penin pathin thu je ki ho common ong lut poi hi je na chun ko ha mi chi pathin na ho pi pa ko ma chun zang penin ki ho e ho hen dan e pi no mo han lang alo wa hil cha na e ne nom long lew ke ho e ho hen ibola nang naman cha ho ha ba ti win gam chip gam ma chun ti hi je chun pathin ong alung hangin pathin wa na ko na share cha te cha ahin ho ta win Ain ho phan wa chun ama ho akol ju po ke ding bang a hita je chun a kisi win a kamin pathin ko ma ngai dam ki thu mo win na so pa mo si ro mang chakit tan ama akon thu nei pe win ibola he chi lei chin mi him chun pathin o za thelo ham le pathin ju theng chung nung a hin mi him ai pot a oyong chu o thing hin lei mi him ta sa chon sina hung kijil chon sin na dim set mi him chun aza thei pot hin pathin o Sina zo anei de oi pha na chu ama ho mo si zo na su pa yo mang chakit tan ti pathin o hin na anei jin he pathin o hin tha ha na anei jin he chong le gospel lam chu ve ki le han Lazarus athita na he Lazarus athi pa chun paka Yesu Kristang ahongin nili ahong gei tai hi jong le
hiji Lazarus akai thowa avela mi ten pakai thil bol thina amu ahin ta san deu chu pathian thil gon a hi ji chun nili thisan hi ta jingwang chu asan langa chun achin ha pen a peng e ti zo na pakai Yesu Krista chu a pengin akise na ala hi chi a o chu a thisapa Lazarus na khangin jong alu ni ni ai pathin on thil a bolte hizena chun hichi athipa chu ahung tho do ta ne pathin thangwanam velen pathin o hin na ane hitabang banga chu rapture ni khu a van la jola kona pathin ahung teng pakai Yesu Krista da osang ta ahung ging de hichi a o chun athiso ya kai tho di hui ati sola la thiam mitam ta je velen pathin na to zala gam thi ma thiwa sahang in jong anewa kp sahang vompi sahang jong anewa hitia ata saung ki khentela tuipi chunga Christian te missionary thidan tam pa hola ko na hong thodi ham I het pu bi jong la pathin tha ha na pathin thibol thina hong kilang ding hei chin teng chule heji pathin o cho hong gin teng le Krista na thisa zo se chu kuma sang sang na che ta jong le pathin on an kai tho tho ding ya hey amo chu hong tho do de ya hey iteng ta chule ipiti de ham vanoi sina e ho Krista ta sana hingna lai ho chu iwowu ki khel ding ya he iwowu hi ve lew hen adam chon sina na la ko na chu kum sang sagi bang hi chon sit hi ti chunga cheng de na ai ta la do thi hi ta pu na he hena chu ita sa he pathini iden ho na anagun vo hoi ta mer hoi ta anagun chu ta san ata ta chon sirin atam jon asusitan he mit cho el bai khoja theilo atibukim lo tam ta mi cho hi chon sir he abul pi chu I cho chon sin akila do tengle ta chu vo hoi ta mel hoi ta hum dingi hedi chu itile hung thung ding ham ne rapture la to ni kho apakai Yesu Krista o iza tengle hechi chon sin ta sa he mang ding ai ta ne iwo ki khelin tin pathirin anagon vo hoi mel hoi ta lo pina ta sa ke zo bible at hechi lo pina ta sa chu ikivon diu teng ta chule van gam lut dinga qualified hi diu yai teng cha chule la to ai diu yai hechi van la jo la pakai Yesu Krista to ki mu to diu he ena chu tunia ho bung mi te nang le ke dinga he rapture hi ep ham kichan nai ne yu ham tiza nai ne yu wam ole epi ngai to wam bible ki sei dung zuya chu john bung som lang je velan pakai Yesu Kristan achi wana akal ding alwa la cross a thu ha Saijang the thu ding ko na ase jui te na hil na chu lungmon hai rapture ki ti hi ho dinga lungmon na hi pat na penach hena chu Yesu Krista hung ding anai teng le phat phalo hung thing ding hi hitabang hoi ito teng jong leo ta sa na chu ki phu de jingwa lungmona ine di hi ti chu tun la phana ki tim naw he abana chu rapture hi alwa le la to ni khoi ho dinga ipi ham tia le hi chi ho dinga lopi na ni kho a hi lopi na Koren khat na bung som la nga chang som nga len ni la chang som nga la thum chu sim lew hen hechi mon mang the ta sa hi mon mang the lo wa ki khel ling a hi ti so na mon mang the ta sa hi mon mang the lo wa hung ki khel ling ti chu i ps nam tel hechi chon senin anatom ta sa hi ki pai do in tin lo pi na ta sa pakai Yesu Kristan anagon vo hoi mel hoi chu i chan deu ai tai heji teng jule mit cho el ba yang loading ai tan hai tibu kim lo yang loading ai tan hai ahoi mo yang loading ai tan hai pathini anagon vo hoi le mel hoi lo pi na ta sa chu hechini khola to ni khu teng jule ibon chi ke cha wa i chan deu ya he ena chu la to ni kho ki ti ho adinga lo pina ni khu a hi athum na chu rapture ki ti la to ni ki ti ho adinga gal zone ni khu ya ai gal zone di ta chu ja ai echi pigal san ham le hon thina gal chon sit gal izo isan hi ja ai ajo kan sei bang chun koi ma cha mi thina gal lang thu sim he koi ma cha om po na hi thina gal langa chi kha koi macha om pon ai wan paka Yesu Krista thina gal langa thusim umzo sile thina gal langa gam umzo sang aman amu he tan he hena ama chu imuwa he le
Sagawa hai tu hai gal zo hitabani ta sata azong rapture ni hile he chithi na gal izodiu hi izodiu ni kho chu hung ki phom ding hi hai rapture ni kho teng chile he na chu rapture kiti la to ni kho kiti ho adinga gal zo na ta be chu hi he abana chu ve ki le hen rapture hi ho adinga ai piham the rapture hi ho adinga ikinep now bul pi le ikinep now bulin ni kho ho ya he wa noi le senin mi tam ta amale ama de nunga golhang wa noi le sin hai vena ele 60% hi khang tha khang dong a hi bin khang tha khang dong ho lai ve na le thina jong atam pen ten thina ho hi ve na ele amale ama ki khai lia amale ama ahin kho kilati hi atamin ebolo nunga golhan lai hoi lai ta chu amale ma ki khai lia amale ma hin ko kila tamaham tile khang tha khang dong on kinep na anei lo ji rai mi tam ta hi bola ahin kho kila ham ti ale ne ding don ding anei lo ji ai po nei sum le pa anei lo ji ai po nei kinep na anei lo ji wa ya krista anei lo ji wa ya ebola mo hin kho kila wam le krista kinep na anei lo ji wa ahin ko on kila ta nei yena chu nula pa te nong in sunga cha te hildu chu kinep na ti hi phadike cha hildu ya hechi rapture ni kho a alo pakaya su krista hungding ni kho a ikinep lo wa ile ipia ikinep diu ham i hoding kinep na om po na he ikibola ikinep diu ham te al hechi rapture ni kho i ho adinga kipun khom na ni kho hi ding lai aye chu minu mi pa tam tan achanu achapa ngai lu dong ngai lu ne anathi sangam ta nai anula pa ngai luta de na thi sangam ta nu nei lo pa nei lo tam ta o min cha nei lo cha pa nei lo cha nu nei lo tam ta mu ni tuin mi bin khoin in sungin hi cho jo se ju krista thi a hi wa ele he chi rapture ni kho teng chile ikipun khom ki du ikimu to khom ki de ya he ye na che ho ani nga kinep na ni kho kinep na bulin ni kho ikinep naw ni kho ya chu teng jong le he chi ni kho teng jule pakaya su krista imit tawa imur tunia iho ipe nawa ko na iho wa ithigya iho pau pathen pakaya su krista jo hechini teng le on imit ta imu di hu ai ikinem nau zo se bungui hlung ding iteng ta chule chon se na ko na hu ki chol deu thina ki cha yong um lo du hu ta ki chol na di ta ton so na all na chu hechini hu teng le gui hlung di ai ye na chu rapture giti la to ni giti ko ho adinga kinep na len pen ta hi kinep na la minu mi pan achanu achapa le khasim na kinem men he chanu chapa chu mi anu le apa bol thena le hauna a chu din muna chu kine mai hi cho chu mang the hi ai ai wa pathina kine pakaya kinep kiti chu mang the lo ding hi ai ye na chun rapture ni kho hi ho adinga kinep na ang alen pen chong ikinep now goisun na ni kho a hi tu ga se do en abana chu hi le rapture ni kho kiti ho adinga su cha ni kho heti so cha na kati hi ta sa su cha na kati sagawa chu krista ine ni wa chu su cha no eta hele ta sa su cha kiti ju Thessalonica khan na bung som lang ju velen pathin lung han kiti chu chong le efisi bung nilang chu velen pathin lung han na cha te hi ve te jong la ni khat la pathin lung han na hi he je wa noi le si na hi hung ki sung thading a hi di chu thua sang thing ding a hi wa noi le si chung cheng mi zo si chunga pathin lung han na thang tom na hung ki sung thading ai wanga krista ta san cha te wang hi ju ichan lo di hu ai ye na che ho adinga rapture la to ni ki ti hi gal zone ni kho ta sa yang su cha na ni kho a hi di chu thu phon bung thum chang som langang chu akiji in he ina chu christian te adinga rapture kiti dinung langa hung ding thu phalo thil phalo ni khu phalo ho zo se imu teng lew ikinep now anai tai buling ding a tai ti chu he nawa lungmon na nei wa ta san ki phu de na nei wa ta sana hat be na nei di wa he ti chu tulha phana chom khana ki ti muin tin pathianin se do kham phathe e bo pi tawin te azon in ke man taw na hin ding ka te taw ta